Amukela eka Dilolostro channel. Leyi I channel leyi avelanaka na wena entertainment ya Vatsonga na vunanga bya Vatsonga hi ku angarhela. Subscribe leswaku u nga saleli ndzhaku ka minongonoko leyi va ka na yona laha ka channel leyi. Na leswaku u ta tiva tinqambi ta ka n'wina ta ka Gaza na ku va u tiva swihungwahungwana leswi humelelaka kwala ka Gaza. Se namuntlha ni lava hi ya vulavula hi vanhu lava va nga tshama va pfuka tinqambi hikuva va ti bifa, va nga va ti bifi hi ku endla mikandziyiso yo voniwa kumbe va bifi hi tinghoma, ivi va heta loko se va tlheriseriwini va nga ha swi vuyisi kumbe va nga ha swi yimeli swilo leswi va nga swi sungula. Hi ta rhanga hi vulavula hi Percy Mfana loyi loko a ri ka Black Poison a kha a tirha na Benny Mayengani na Prince Rhangani va bifa psychology, va endla nghoma yin'wanyani ya ku vulavula hi ku psychology a hi ngwenya I xipululu hi mhakeni ya ku va Mkhulu Sherimani a yi vula psychology hi ku I xingwenyana hi ndlela ya ku n'wi themendela. Vona va fika va ku a hi ngwenya xipululu va kha va sola hi ndlela leyo. Hi voni a vuyiseriwa Percy Mfana aka album ya Ngurangura ku na risimu rin'wana ra Chavani. A hi va vulavuli swo tala hi voni Percy Mfana a nga ha vuyangi u vheti a chava a nga ha yisa mahlweni beef liya. Ku tlhela ku va na Kensi na yena loyi a nga fika a chingela Team Shirimani ka album ya yena leyi nga na va Santhumbe, mi nga va hi tsundzuka risimu ra Santhumbe. Ku na risimu rin'wana ra ku Botiwili a va ri ku chingeleni ka Team Shirimani hikuva va hleka album ya Joe Shirimani leyi ya hashtag va ku a yi trendanga n'wexemu hi xa lembe leri nga hela ra kona a ku hume album leyi ende a yi nga twakalangi ngopfu kumbe yi nga ri na matimba ngopfu. Se a va bifa va kha va chingela Team Shirimani. Va chingeriwile loko ya na vona ku huma album ya Ngurangura hi risimu leriya ra Chingisa ri kha ri kongomisiwa aka yena Kensi. Hi voni laha a vuliwa ku a nga koti no yimbelela a nga na nyiko, a tlhela a vuliwa ku va a va gelegele a nga ha vuyangi na yena aka beef vheta swi tshika swi bisa hi moya. Kati ku na misa un'wanyana a nga tshama a vonaka ka nkandziyiso un'wanyani laha a karhi a jikajika hi ndlela ya Benny Mayengani, van'wani va n'wi filimara va lava va fambi na vona a karhi a hleka yindlu ya Benny Mayengani ku yindlu ya Benny Mayengani a yi heli. Hi December ya kona u vi a kuma leswi nga n'wi fanela ku nga beef la ka album leya ya Swingwirigwiri. Hi nga va hi vulavula hi mani na loko hi nga vulavuli hi n'wana ma 11 u vi a kuma risimu ra yena kumbe beef ya yena leyi a yi kongomisiwa ka yena. Hi voni a nga hlamulangi u vhete a swi chava va fambela kule naswona swi vona ku leswi swi ta ni nghenisa timhakeni. Mara ku na vahisa van'wanyani, ku na risimu rin'wana ra Mr Post ka album leya ya Pizza, album leyi nga na risimu ra N'wamzamani loko ri tsundzuka risimu leriya. Se kwalaya ku na risimu ra Mathwali Vona, ku na risimu rin'wana ri famba hi ndlela leyi. Sentiye ku fana na mpama wa mfene, swa ntsakisa ku biwa hi ngoma, mintekele baba wa mina, sentekele nsele wa baba. Ri fambanyana hi ndlela liyani. Mr Post laha kombisa timhaka ta ku yena bifa ya ha n'wi chavisi, u swi toloverini ku bifiwa naswona aka yena a ka ha ri nchumu sweswo. Se ku na vahisa lava na vona laha aka xigazini kumbe vanhu va Matsonga va nga tiya ku fana na mpama wa fene. Vahisa lava hi nga vula mani loko hi nga vuli Damba Vakhegulu loyi ku nga yena Thembani Maswanganyi. Andaka loko a kume beef leyi a nga bifiwa hi Mr Post ya risimu leri ra vitanaka Damba Vakhegulu, u wina yena sweswiwani u rula ku humesa album a kha u la ku bifa Mr Post ka album liya. Se hi ku ya hi mina ni vona nga ku na yena u tiyi ku fana na mpama wa fene, swa n'wi tsakisa ku boha hi nghoma na yena. Kati ku na Manyangatsi na yena a nga kuma beef hi December ya 2021. Wa ya mahlweni a kha a posta ti-video na ku tsalatsala mahungu lama ma kha ma sandza Mr Post, leswi vulaku a nga hatla a kuma yin'wanyani beef leyi nga ta yisiwa mahlweni. Se na yena ni vona ingaku hi un'wanyana na yena a nga tiya ku fana na mpama wa fene, ende u tshama a swi tsala ka yin'wana ya ti-post a ku hi u tiyi ku fana na mpama wa fene. Se sweswa hi tiyisisela ku himpela u tiyi ku fana na mpama wa fene a nga yi chavi beef.
hi leswi a hi xerhela na swona laha aka channel leyiwani. Mi nga rivali ku subscribe leswaku mi nga saleli ndzhaku nkarhi lowu taka. Inkomu.